Hai menaze ibeting chua ilung ta pen menen mai ka pai ke Zeme ma mai gumara sam news kederein sa CHUNA Times biagana puanga radalei Vatican Christian rasi gu pepema bona danai ka pai ke zigchum kamai ge punui lungwak chang ma pasam rang lia gai ze Paris Olympic opening ceremony ge the last suffer painting agwang isona pugukani meze muide sungo tebe me Leonardo da Vinci ne ge kai blui parasam banai bluin thalia bage Christian rasidu nui tebe ngolu selu chilu punui si sia ka sanglei ze salei Christian rasi gu pepema bona sa ze Paris Olympic opening ceremony ge Christian rasidu mahang chakai mapanai hingei tu makpeze the last suffer agwang isona pugukani meze muide sungo tebe parasam banai bluin thalia bage hanui tebe na makse mi pe mi ne mi pui mi zai te lu agwang tang thabe zai mi pe mi no ne mi pui mi unipum kanet re ki ne le lu ze mi pui mi ne mi pe mi zai te be no ne mi pe mi ne mi pui mi zai te be ko ramanai le tu si be ko pum tang no ne pum lang ne greek magu razai te lu ze skit kade re de di masuge thale be ngo lu ze punushi shale zai ning re le ze Vatican ne sale Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ne saze Irang de ne Middle East ke mirame perige bunusi tu zbambe puka karang zigene New Alliance ba gwak luze puina ketura group kachi be pezine Abraham Alliance limpet kaidele ke choling Abraham Alliance ke gudrabe ke deji rameze United Arab Emirates UAE Bahrain Morocco na Sudan zai kada be ke dei Israel de na puina ketu zbambe de dirame gutkule ze ke choling Abraham Alliance kyang na lingpet kai beze irang deina gwang kadai tu ko bong mabodu teng sabse kada ba kadai ramadu herei zbam ba kyang na axis of resistance Hezbollah kyang na Lebanon dege Hamas kyang na Gaza dei nai Iraq na Syria ge so kridu kumto ra kada mabodu irang deina teng sabse bambe Abraham Alliance kyang na suin sam loze ngira hange chet kai loze lingpet kai gulei ze kcheleng Israel de go body pay Prime Minister Benjamin Netanyahu na saze Abraham Alliance kyang nane irang deidu gwang dei te ko bok mabo nai so kridu kumto ra kadal mabodu ten sab sabam bodu prenchi ze pro ka gyurang zigene pathau di ze kanang dele ze US na UK da ge rem rom song ga ngagar hang ki dele Bangladesh dege njimai ka pai ke zim dain tak mai ge lisina ma bozai opposition parties ra me roluze Bangladesh so kridu non cooperation campaign nai Bangladesh de go body pay Prime Minister Sheikh Hasina patabam ngene ten sogara kize bodi me wang roluze fu hindi ra me rote petarem ge Bangladesh so kridu ten sabsa ba medui awami league supporter nai lisina ma bo kakke ma patho ma pagene rensi ze to kan siabe pegene mina ringe menge cha chang dele za mina mi songa ma ka hazam dele je pchele marasam po mene sa ze Bangladesh de go sokri home ministry ne zimain takmai tingi unta srogane choose Bangladesh daily ne ge national work curfew du kaize social media platform Facebook Messenger WhatsApp na Instagram zaine 4G mobile internet service katalai ne tenso khamga dele ke chele Middle East dege milung ka hare bank ke hang zbam beze kade ready ni mena ngaudele aize irang de na Hamas zaine Hezbollah kyang na ne habagok luze puni kyang na go zemena thodi bako ze Israel de ne de cheni bezigne perenchi ze compare ko da rahange samra re kyo ga bezigne Middle East dege ko bok per hang hing zbam bedege ke chena rang lia ga radele Teti betani kakke Israel spamene Hezbollah military chief Fiuet Sukhat du Biret namdige tselo bachange Israel de ne Hamas chief Ismail Haniyeh du tera namdige te chene besegene hakum bedri kadai rahange padai namne ki zabam delei Hezbollah kyang nanen tum nata ke pechi guys ze kumelim hang ze kadai ke lim kalu ze pokpe remro kat yusa rocket tingpeng bia Israel de bet hile mekapan le pelam ane irang de ne Hezbollah kyang na do rang guys ze Hezbollah kyang na Israel de du heraite ze ngi gut pege ngi gut su birahang rang guys ze Israel spa me bambe runa makse Israel pede na malung mabam me ngi gut rahang irang de ne rangai de le kcheleng US UK na France ne pede na madu rangai ze nzetse Lebanon de gene solu ze te tarang rangai de le plam ane irang de ne ting sap sabambe gwang de te ko bom bo Hezbollah kang na Lebanon de ge prenchi ze bam de le zai neilim begri misonga flight cancel te ni de le kcheleng zai Canada ne pede na madu ka sia be maken tingkan te be te zerang lia guys ze Israel de me do duita ne beten marahang rangai de le
Indian embassy ne Indian pedena medu Israel de me lungmara medu ting te zabam rahang pichi guys safety protocol so Korean things zabam rahang chila ga be pheu rahang rangai de le zai Indian embassy Beirut ne India pedena medu rangai ze Lebanon de me panine pichi kara mang pata ne te betu te mara ile zaranga de le zai Lebanon de ge India pedena me lung zabam ramdu so lu ze te petra hang rangai de le Pentagon US de guspa me bo bambe bam dilang benesa ze Middle East ke bilung harebe ke hang zamme tun cham ke razai Israel de dum gum rahang ze ne US de ne panu guspa dong wisong ka me Middle East de ramage langai ne le ke chuleng Hamas ke ngana sa ze panu guspa pe pe ka chi be klang rahang ge de mena palam chi mi ra ne do be pesi bezai lu gum ze pesin perin ta te hang la le ke chuleng US President Joe Biden ne sakting mi garai ze Hamas group pe du tera nam dige tu se ne besegene Israel de du Iran de ne kumperi ka daira ka ke hebe sokyo rangai de le zai Biden ne sa ze Middle East de ge ka bok se ke lulia bambe ngogai lu ze ning ting ge le ze saleng Israel de ne sa ze de gum batak ne punoi de du gi wangu mei ba hange ka ta le ne ka dalo lu de le zai Israel de ne gwang ge de te ko bok mo bok da ge ne gum ngam lu ra hange reitu ra bi du nu ne kumperi ka daira hange Israel de ne ka dalo lu de le zai chuku me de ne Israel de du kumperi daira hang chem gai ze reitu gin me du ane pe mi sara ga ze peri rai ule ze netana yu ne rakchi chak kai de le Gimi kapsi be pui sutar Manu Bekhar ne 2024 Paris Olympic go closing ceremony ge Indian flag bearer pai ke zi cricket mai ge lo be petarem ge India de go pi pai pu be pui changulei ka chuleng Indian Olympic Association ne marasam pogaize Olympic thabage lona bronze medalist ngam pe pui ne Olympic closing ceremony ge Indian women flag bearer India de go mi pu mi boro ge India de go pi pai pu be pui changulei ka chuleng 2024 Paris Olympic ke women 75 kg quarter final mi pui mi kizi reaction amnge ke thegri gu tuzum suben tha zimai ka pai ke zimadain tak mai ge Lafrina Borgohen nai chainam pui Li Quen tuzum suben tha boxing khabage 1-4 ne Lafrina Borgohen amlakti delei P guys ranking ani melei ne du to delei azina lung ta pen me na mai gumara sam news CHUNA times agena lwa gai delei